Ko ti me mau kalangan ki yangi anso mau kisit me kachin maitong ngoyo kumail kan me ban yang ya kitailen ka ki ukubana masanen godte masanen kakelaka nana chai mongyong nan balwara chai nan a chai matamataw. So ni mensangat euta scripture de eura memen watong kitail ko sanang karyaon Timothy eu isu iban watek mon wasao menora la bala tame wasao wada Paul me tuja saw la ba wia la Paul boy wukla kan me e rong me kana wata na nor epil mena tawan wukla so kanga kela ka demodi mena disciple dena warak me kakairata ni palingene kanga kela ka Ahnla la potong god posono genuine doja poson wako di dosan nan lang uya kapayo me bolia patonga penine ye klang me emrena nono kala emrena nono abil meren Paul emren Timothy okay poson wo so irachikitik isuo ka saya bengen sarawi me kot kin kat ki yang kitail so taken kare yang kitail masak okay ngen sarawi so taken yang kitail masak ap sapel mangeno kin katin aude kin kitail da manaman limbak o sa wasa kitail ang kakaun palingan na taikan doka yang wayo ko saya power love and self-discipline. So niya ko saya kaisisol self-discipline. Okay? Wasang watawatin po ba ko saya Kakaun Atail kan. Self-discipline imimen sair ni may sangan rawat. Porque ngayon sa rawat ki yung Atail manaman. Chay ka kapakap manaman wiya upo kita ngayon sa rawat. Aki yang kecai limbak. Okay, may pangoto ko sa wasa. Aso try limbak ang aramas. So try limbak ang ko. Tipiti pin ngoy likaman. Okay, tama ba na alo yang atay wiya ko paranggot poyeki limbak. Kaidak poyeki buko. Kaidak poyeki mensansal. Kaidak poyeki yaki. Eutrapasan poyeki limbak. Okay, we are commanded. Kau no kokolikong kecai limbak ongi. Nan maduri sa kriyaw silisa kisu. Pakongi kayo. So macam pakongi kayo. Tama bang kamakitong chailen buya tama chay buya. Pwede chay pakongi. Apel karyaw wasawo kasaya pakong minitikan nito ng pakong pinuk. Okay, ngoy ka ang kolananel. May ka ang kolananel. Yesa me Jesus pang kotto. At turin aramas pang kolananel por resay ko no pata. Isuka kilkilay may pakong kot. Ayapuye me mayer yapuye pepon sasa ichuka kiligile me pako ngaramas ayap sujuka sale yang rail what is the way insenarai kang wrong insenarai okay ya puye ki omo ban pako kauno puye ki om pako ngaramas kompan tuwe nangoso kosoya so jelibili ya 1 point na aramas jojo kailong kung komi eso jo ya ta me ko chpogida kom pako court o kom pako ngaramas amen so ibang yang sarau ki yang kecil aramas. Eki yang kecil power and code pagcay lang kapakap miya lipo. Eki yang kecil power and pawe di tebel manaman may kasaya. O ngayon sarawi eki yang kecil limbak. Lang turin chon sarawi suja limbak. Nang kosa ikandra suja limbak. Bil turin chon sarawi un momotso. Kecil kilang alacha kilang suja limbak. Kahit yung go kisat, so kasi nang ko yan sarawi. Okay, tirin, ibang ko sa isansal, tirin momotso, chon bros. Okay? Kangala ni rel armas kanin, pachong rel, bukita, regang ko dorong ang kono patapatak. Kahit ang kono patapatak mo ka, an Jesus, ko sang nan masa ng God, ko sang nan ni chay puk sarawi. So may chay yung kay lok pa nak chay banasa, may sa ngayon saraw lale. Ngayon saraw kang kiyang kachay, limbak. Ngayon saraw kiyang kachay, manaman chay kapakap miya wa. Ngayon man chay yung kapakap, puen wiya wichori so cho kasik manaman, so cho ngayon saraw lale. Ngayon chay der gidi.
degrade chel der gidi kauno pe wedier songkang koras me udingen jebel kin kakaun me a. Okay, songkang koras me Satan himself kakaun me a. Kakaun akang kampoyang me yime ko chin samba. Anso me Jesus lang atapon lobo Satan ko chin samba tra ongar masakan makai soja men submit arail more soja men katigila arail more soja men ipsapal. Okay, icha me Satan mi kakaun. Asabol man court aramas koros me ipsapal Satan mi ban nerail. Satan mi ban nerail. Okay, so kauno katki ang gel manaman ngayon saraw katki ang gel manaman. Karete iramen kapakapan masak Satan iramen mata-matawan me soja court poya katki ang gel manaman mamor manaman ng pewedi. Okay, so kasidubi men sayro ko saya kakaun. Ngayon sa raw dami uya sa wasa yung gel cheleng kakaun inangkan ari niya cheban kolanan kaisisol. Okay, kambang examen kambang kasawi mongyong pueki kakaun inangkan cheban watakatanan kalesia limau ako saya inanganuduk ako saya ngeno so riyaw pukaken uya bebebana. Okay, riyaw pukaken uya bebebana irajugjuk isak limau amen isak tuwa ako saya ta songkan me ana banaramas. Okay, me can uyuyang fighting against ngayon sarawi. Ari pwede ngayon sarawi akat kiyang gajal self-discipline de so yung gajal encounter inang gajal. Chuka kilikilem jame asam bawat me apal. Jes joya megot. Okay, pwede ngayon sarawi niya kat lalomu lale so yung gajal self-discipline. Tawag discipline. Just remember the clock by your quiet time. Chaburda. Okay? Just remember kapag prang koros. Chay kapag. I-discipline mo. Kaway to chay ko la school. Okay? Chay, chukitan mo chay kan, may bangko sa yapawang bay. Ichay may sa miminan wall. Moin maddo nga be de kuka be mga lopolop mayor. Ichay may sa. Asa may ko la school, yes, kapatayang may puro study. Okay, discipline. Dua ja, damit gajal Ahnla, gajal adapt. Jala leta may ko tiyo may jal engage. Te go ilale. Ajal ana pa jay ko bang wukila. Ana pa jay ko bang train on. Okay, so may ban koso ya puegi ay koso ya. Tatokan ngayon sa raw lala jal. Ahnla perda jangoy. Mga sojo kapag sojo chong court insane joro wasapong ngoy mo as a person awan sa may ipsapal ngayon sarawgi pangki yung gajal discipline what ki yung schedule lale meban sawasay komi po komi yan focus komi yan asalam court komi yan more sarawi kaunon tatong kung komi ki yung discipline ki yung Kakaun inang Atail and minan nan sapol macay mokitikan. Ngayon po ngayon saraw kun buya. Ngayon saraw men kapir kichalda. Ngayon saraw men kichailen kapakap. Ngayon saraw men chailen watawat. Ngayon saraw men chailen kalok. Karja chay chuban ipsapal ak chay normal metuwe chay ichongoyo tami yanlar. So ngayon saraw yung kichal discipline. Niya chay bangkay na sambong look into your life. Irongidi, itiyak long na namu mongyong song dayo mo men kay buyedi nan sambong pachalenderat ke kay sisalap sa tawa and mekot is struggling po ipangakawat puksarawi ayasa me yanane discipline nan wasaw. Okay, mais socha men kalok selipwe imasakaramas tis chunsonoki chachani yasama kupurangkot anana kian discipline lale. Okay, so sound limau mi bangko saya. Me bansa wasa kamuyongoy nan morin discipline. Denan morin kakaun na chali nangkan. Okay, malakan maap chakot ta i-welcome kami ye yoki ang kachal korean dumadi e wisu. Mekos ko sa yang kachal mga saraw sa truk yang jangan dan masabwek.
Agi yang jai manaman, agi yang jai limbak o kakaun. Sawas ngin sarawa sawas yang jai lang kakaun inangin utuk. De inangin child. Po ma inangin child kama uya kakaun ka child. Ari jai uya kakansen suwiti ngin sarawa. Jai ka claim miya ngin sarawa. Iya sa ngin sarawa. Ap ngin sarawa insen suwit chor. Ngin sarawa kan uya insen suwit po kia jai sapek. Te po kia jai tiang lamon kubrangkot. Te chang papant. Te pepon sasa. Okay, ay ko sampalan discipline jalan kiyang nan maurin saulang pag jalan ka stay input jalan ka move with God tama kau naman buya ka jalan ka wrong pag kau no wrong o ako por perenki miyanan tuwan ngayon sarawi pag kiyang ka jalan discipline. Okay, so discipline the disciple and sa Jesus masani yang warang ko kuwi patangki ay rongama wiyata nay patak disciple lo kaya why discipline kosang ni masan disciple the disciple kosang ni masan discipline. Okay, disciple chon patak masan en bombe chon patak ime Jesus masani go and make disciples Matthew 28:19-20 Masan en bombe koi o wiyata na iton patak. So morin disciple ye kom yo ngoy so ni taweng Christ at morin discipline. Morin discipline yo karada imo ka sampal ki iban asame morwa I kosani ye ko lan riya ko san bombe go to awai go move from one position to another. Morin repentance yo ma. Morin wokisang is ngoy Ahnepe yo Maur kita yakuprangot. I mga sarawia yang kecil. I disiplinen mo. Okay, so ma iya sayer tami ban buya. Sotra I discipline lola tama kayo kasampal yanan ki desire. Desire duwadra inangi. Yan inangi. So song limaw may bang ko sa yame ban. So sa komunyo ngoy pagdran trapyata uya atra disciple. De atra kakaun. Inangin uduk te pen insana child. Okay, so kayo chay banan ki desire. Ban example ki wadak puksarawi. Pukaunon tatok te discipline, morin discipline and poidak chay ban aban miya inang. Masojo inang sojo discipline bang biyawi. Doon da sojo kak bang biyawi. Nang kairtan, kakaon, inang chaylo. So kayo aban miya inang. Inangin da. Inangin men wadak puksarawi. Are ma kami soja inangi has the Lord. Pakeren court. Pwede court. Yayi kupurak chan inangi. Apagja iputi asa sinful. Jakairtani tuan aramas depan child automatically inangi. Apwegi amu muidang Jesus am more. Akamu men kairta. I keep kayo pwe more in discipline and Kodo, the morin chumbatak, and mila lalechel, chebang koyo, inangi, dame, cheso inangi. Okay, so ma cheban so inangi, what puksaraw, for example, to it song ngoy, and sa mialeta Christ, ran silui, what the puksaraw is inangi. Poki kaide Ahnepe, I watak minichesak, isa sa tayo watak, ichuka Perenki, mer panala, ng puksaraw. To it wiaki, I mean, Mengamayar. Kaslun rano in main Jesus ip sa paler. Imuitong komuyeray more. Melaw kito yan inangi. Okay? Iko sa yaray testimony. Iuye sugul rano. Iperta kapakapalan mensangay ko la school. It's just school in Buksarawi. It's school in Samba. It's school in I major education. So imimina na class. Clock riyaw mo rin sa was. And so me pelo ring inangin wat puksaraw yo popsang nalang. Poputo po na imong yung. Yanana yer changay rumo. Lokedi. Po yung ay kam deko to katarap. Wata way. Ansa me wata ija me pakpaki ay nangi. Okay? Stupi ka chaban ki klok tabay ban nek. Stupi ka chaban ki ay katarap kan me pay yan. Na puksaraw yo. Okay? Put aside na ay study kan. Kilara yap. Pak yatay nangi. Okay, so pwede inango ako dito sa nalang. Automatically
isolar katapan ki time aramas oai kapunot chekan. Inangih yo me yo pakpaki. Ika kwata wacho yo lele sakriyaw nipong. Ika kwata wacho yo lele Glok tayo ni soran. Okay, ni weekend kan kakwata wat choy ulen mensam. Rimi men kakilakayang kachel ranwat. Men lama so to sabol mamoy inangi wat puk sarawi pakrengkot. Hallelujah. Number yaw kiyang komoy matamataw me I will do it. Udahn Wia. Udahn Wia. And so mami inangi tato paki inangi. So te inangi kapakap kikaw kat kiyang komo inangi. Number yaw kasanete makapangwia. Iban watawat. Despite of tamawiyawi. Okay, do it ama. Iban life. Despite of ngilaya iban life. Kasanete makapangwia. I must. Kayo desire, karyaw I must. Okay, tami ko saya self-discipline. Discipline. Kaskuli ominangi kan. Ento kalang kau no po imang saraw kiyang kachel. Okay, so discipline such a matter yairan magjay mawia deso. Tame ban matter ansa wo tame jay kamelele. Magoto sang kuprangkot. Magot kupurgi ko data sokowilale. Karasa ba chay kasi ya chay bangkay sisol. Banlela sa mga ban berdak is chumangkay sisol. Kamenglang mo kang kay klasang osong kamenglang mo kang kamenyan sak. Mata ban men. Pray ka ba maso kamenglang men rokola mekot. Okay? Kosayang komi. I must fast. Iban kay sisol ranwat. Iso Japan monga. Iban kelang liman got na naimor. Okay, men kakela kayang katay checking kalap men sokaway sokot sok puya mongot. Kay dak poson mo. Poson we crazy. Crazy. It doesn't matter how costly it is. Yawan poina. Okay, makakosa na tiyer makapampa kod. So jali Pilipil yawan poina sokaway lale. Iposanan mo. Look at I must do it. Despite of. I must do it. Okay? Isang karakter puko. Mebang kay biduan kaskuli te Kakaun Inangih. Mebang wang seli tuedra what come what may kay tek posan mo. So jepag bang rise up nan discipline Inangih child. Okay, pag kita chelan lar. What come, what may. Alright, so mawa ko dok chay. Ako prangkot. Pagita chay soja persistent, consistent. Uja chay soja lalabot. Ngitete, sangan ko way trayo wale. Okay? Soja warrior spirit. Soja, dokayang wayan da faithful. Faithful wo ka lalabot. Okay? Lalabot. Kasanete ka bangkay sisal. Par de wiyawi. De kapit matakta Satan ban wiya song koros po na tanggajel. Okay, ap kosaya yung I must. And so koros make tempted. Taga kasong-osong. Akan dawi. I must finish the race. I must preach today. I must call life. I must follow the Lord. Okay, determine. Akasalata magaposon. Kay dek wang sili. Okay? So, koyo chayban desire, magchayman discipline and chaylinang koyo chayban desire, masotra chaylinangi, dama chay songan overcome, pewedide, and poitalala chay, pakiyang kotang katkiyan chaylinangi. Okay? Koryo chayban, kosaya me I must, ni masanen bombe, Udahn Wia. Okay? Udahn Wia. So, Ania taking kosai emasanier manamano nan leben batak. Proverb 21. 18:21. Ya nia taking kosai manamano kosaya manamanenda manamanen God manamanen declaration manamanen kosai a rule a chay matamataw a control a child emotion to which
manaman ko soy pwede Atail tigrio declaro ko soya tama ko perangko tama chepang wia palwara teka automatically paki okay may bang wia mata negative me ay korsi weda drena ramas kailong kiniya ay chupang poita wasakis Atail more pangogodi okay gogodi o sora la o so chakachapa ama kambang ko sayway ko sayway I must are apply sili songkan makom ko sanetir mabam discipline om we kan rankoros aku pronggot pang poita da kan pam make it pokita there is power kauno kat kiyang keteler manaman nandame chay ko soya cheban udial te kila ko porachel nan kabugubugun sambawat kauno masan okay kauno masan a songkan wida ama masani como yongoi we created in his image and his likeness ama masan como yongoi ba masan okay lel kapakap kiara masabe Jesus kosoi eso tres sukata wini yi kanam peleki kosoi kareta como yongoi bang kosoi just ba yo kapakabo solar lipo te sotel lipo te pandala koros mia karaba Euren sangren aramas me uya kapakabo uya kata ngei sa aramas me uya kapakabo soja bosan demia deep sangaras te kauna bika kapandela pueko kupura apche sojapan William kita manamanen court okot me okay soja William kita manamanen court vaccine sambama resasa court re ididingong aramas vaccine paramen pumpekan param penene paramo santa tok vaccine pues kete sumauda kaidek como yo ngoy chau ye patapatang ko poson chachuka kia ni chela ramas ranchongo vaccine pues rede sumauda dependang on poson so on poson vaccine so jam poson miang poson maran Jesus Poso ban kamagdan liman court and the talk na my situation. Okay, kichagin da jay dingong koruse kade ale vaccine aso chara poson. Pero poson vaccine ban kamaurela. Karada makong poson in chang Christ ban pero sang komisuma komsuja anane. Tatongi ogot men sambawat puen Willianda. Manaman court then Willianda. Manaman in Chan Christ. So number kayo desire, number kayo decision to wajo kebilata, kompilata. Ipilata may bang wia, ipilata may bang quiet time, ipilata ibang watawat. Number sedua, I must. Udaja kiyang wiya lale. Yaramen inangi madawata absojoya. Number kedua, I must. Okay, because saya yang mana caiban disiplini a child nongka, de instant a child. Porque ngen sarawaki yang ke child ngenen discipline, ngenen kakaun, kaskuli, magchay sutro kakala ng kakaun o kaskuli, ak child sabala chay morka sutro kairtalale. Okay, but chay sutro kiyan discipline. Ara kayo chayban desire, karyaw chayban decision, make a decision. Inangih, oy matawata yan buya, kasluway ban must. I must do it. I must do it. Okay, Udahn Wia. Okay, ko sa iki achayban kay sisol. Niyang bang kay sisol, songang kasongan me ban lel komi, kom kasanetir ma kompang wia. Achay kasaneti ka enteng. Despite of. So Pilipil, what come, what may, sabol machay ko sandiga etang. Okay, strong will in dame, wiyak zagisi uma, gita kiyang ni megot mama. Strong will do it, kango di ki megot mama. Okay, po magchayban easily, got me limbak. Yatuwa po iminanuduk. Sangko, excusing keme sang child discipline. Okay? Satan kulan sa ongo po yan biyaki. So as a child I must.
bangkara sabaga maistri Inangih buk sarau watawad. A wiki wintayang ya I must read 5 chapter. Murun wiko panek wiki I must I kosayayer I must Udahn Wia 5 chapter every week and some every day and some rano panek na wiko chabang kilang pabang kaibudi delight. Tayo delight. Inangih. Okay, may bang kosaya chay kosang ni desire, decision, I must, or delight. Delight, solar wia na yo challenge back pasang watakalat eu chapter euran. Wiayer men kaparen. So songen habit, songen wia yo mechel. Kakoligila we kriyaw, again wiala kison machel. Mo kan kai pwede perenki. Imimen kosaya. Aniyan sa may chapter, we are quiet time. Menejaysa ka ayari. Ray yung mo ikin lisoyla nanay watawat. Again, murin kao na kito niya desire. Ar ngayon kasanedir, I must read my Bible before I go to school. Yanana watakala chapter tapa, meditate, inchungi ditay, learn kan monay ko la school. It take a while, my murang we kriya wabe, may pampayan sola, what books are euni may sang abe to a backslide there, wana conscience with Miss Pacquiao. Okay, so, nejaban min discipline kichang kupurango chaban nanjiang anybody. Yeramen just so ngata, translalu payo kicha cycle stage in delight to which Perenki. Okay, Perenki. Agche wudi, or chay being cut short, jaben lupugala. Nam takam chay konong milala. Lang, morin solang chay partner with God. Okay, yoko say work out your salvation. Kay deka chay tatok, mau kan pan kitong chay morso to kwen jang Christ kele. We when work out a chay salvation, chay lang discipline ya chay more. Chay lang katore kitay sansong kan me kiyang kitay luwet. Kamangi makam luwet terpe yan sili aramasakan meban kabubui komidit. Kiyang discipline lale, kiyang rappa lale, kiyang ka school lale. Okay, rappa kita wasama kompangko kayerta. Gaya ramas chunga chung ningan religion. Momotso kan sa chuka mauralanan ngene. Ay pan mimi chama po ay papa kala pako iyatum sarawiyen ma. Okay, ngayon religion mo kan. Es just wasakis. Chay pa correspond mela toror sanggot. Ngayon saraw dami kiyang kital discipline. Ngayon ko kayerta. Ngayon nasyasola. Ngayon kosang niyo, kola niyo. Okay, so, ang sa mag-child discipline niya chay more ewan ko trabe de bil ko'y kalo kabe. Edo chay exercise muscle, Nin chabio so de tolula chay muscle, chay bil pangaki ko'y nanchim, chay bil pangaki exercise up chalenda. I must do it. Okay, pan kosanedi, ay pan buya. Ariyan sa chay kiyang wiya. Arag chay laro chay Perenki chay mo elele delight. Tuwe chacha mo rin so lang. Okay, iwe na masani. Okay, so ngata apresuta patrapat. Pagkita paluwara mo palingene pale acha matamataw atrainang atrapapa mapang discipline on things of the spirit when mila nan delight. Okay, so magchay minan delight chay solar katapan ki price to which a natural we are part of us. What puksarawi we are risk child. Kosa yamasa ng goche solaruya menkana menang. Kodo live solaruya nana. Okay? So, you will delight. Tame, kamangi, mesawasa yang kamu pekaren kot, kamu yari kowe jalale. Inangih, decision, must, delight, nampapayo, default a takeover. A takeover. Mekot meke erasanga patlonta na stozaw ka maor tangatanggoy. Erasanga dacho puryang suit pradir sali yabe. Mekot me naturally wiyawi. Kasalar kon
me toto kanamanak conscience to a solar feeling or emotion attached to control it. Give me what make a naturally leave it. May bang say so long cap to a token say, ooh, more what me at a ball. And some come more in discipline and wing God is joabal a natural. Okay, so you level of McChellan level in natural, Miss Alarm the woman. Is so long days such a so long. Ha, a natural. Aramas chegan Makasawi. Whoa, what I more work pasang. Up comi, come solar, Mimi Pango sonnet. Automatic. Okay, may bango sa ya may wrong. Como sawyer, takom ginisang gisiugi, takom gin may wrong. Como sawyer, solar na armasan ka school gi. Pagita, kom kacher lale. Okay? Kom kacher lale, me got me, tuetra chayla singak. Chays chusongata. Asingak long? Hasangak ye. A natural. Udahn Wia. Gibil do chay solar me bango sonnet med. Chaki get a prap. Chaki get a side come. Automatic. Okay, so child discipline chay malia, discipline chay papa ma child in pal war child ka. When in line and more kita masanong or natural. You wasaw magam solar par. Obil Satan apaler. Bueki asa magam more nan more me transform. Nan more me wukla. So more in so long a process. Chasoche pertacha ni mensango chaip sapal. Lakapalik chamimir ponana. Nanan glory. Chabanan ki desire and change. Chaban pilata me chaban change. Chaban kosoya mi ban wia. Ukiyang wia lale. All ansam Ahnla wia tako wia wado delight. Wado kapareni na mongyong. Okay, magumpangaki sarawray po sa tara wia. Kasaglan nam delight. Delight to Tama King David Kosaya, one thing I have desire, that I may stay in the presence of the Lord to gaze upon his beauty. Okay, among yung a delight a Perenki mimina motrang kauno. Tuachacha morin solang. Ninchabia sin wadawache e pangaki. Chamimitra ni pangaki, chasatrapam pakeo mount top, chasatrapakeo kairta. Jabang kiyang Pilipil iban watawat. Tuachaga force yourself in the beginning until it become the light of your soul. Okay? Kaban nintabyo kita ngongu pwe kita discipline om matamataw om papa mo menang discipline palwaraman and in line with what spirit want. Abang kay buye delight. So more in delight, you keep on living that a default naturally happening. Kasalar pilasa. Doja kasala ka mamuyang and naturally happening. Okay? Asa child second trip away di achay ka Perenki ape achay mo rin so lang mapang sa ya praise the worship te kaba ka pray masampu ka uyatra struggle chay panasa me delight of God's sake milala child natural of God's sake rule a child more. Okay, machay mimi salita ni service pewe pedebet pokita chay sutro go through the process. Chay bang go through the process. Chay bang kayo Inangih wukila. Inangih kairta. Karyaw pilata tay may bang wia pa ay nang yon poidare. Kasido ibang mas bang kiyang wiya lale. Kapayo ibang wiya tami wiyaw law Perenki la. Kalimaw abang poses ay more abang yala isngoy. Amen? So you step in kairta me ngayon sarawi. Bansa was a young child. Okay, on the journey that niya chay say lak nan discipline niya chay more in so lang. Kuprang got pa na buibudi. Chay pan more ke more. Me kauno wukitala. O we likliki. As yes ngak lale. Kakaun. Ama chay pan sa so chay men tilwi pan discipline in more in so lang. A rain. Chay pan we seri mong kot. Chay kak sambar. Lemaisak sama. Kilikilem mek child. So lang, up ngan chay luwat, chay seri.
Kaunas cheligi yang jail song lautakan. Porque chay sucho go through sacrifice, go through discipline. Okay, chay sucho go winan. Nang koirta. Mangin sarawi. Mensa wasa yang jail. Iyay kabagap jo patuan makamali ito mga tami song-songon ko saya iyo kiyang jail korean tumati usu. Tuan kau nakat kiyang jail manaman. Kau nakat kiyang jail limbag. Sampuka kasawi mamia jame chay kay longki suja ngen saraw suja kawit kichay ngen saraw suja kakaun kichay ngen saraw suja baba sana Atail more como yo ngoy suja ko nong kay longki meman makita solang suja ja pungo manaman en kay longki meman okay machay kay longki meman chay suja ko nong pakren Jesus en makong kichay Puya bin masanir, magjayban sojo makong metrikan, bini sojo ban makong ketail. Are, iya kapagap, ikos ko sa yang ketail so lang. Okay, magkilikilay mga so lang, apterki kailok. Now we get a man sarabin, ngay tacha accept. Are, iyar message to, isko Nganda ngay Jacqueline, and isto, Kakaun. Pinading ng koponol. Pinadong silinasar. You just chunta dong ya pinad ko to kaya pa to kaya kinasar yo. Me accept. Me request friend kay dik. Are. Karaban ay kikita sa ampuka po. Tama puliyesa na what try kasalitar kailok. Kasalitar kailok. Ma comment asa tamangi. Tama o yaw depan lapmanen. Tama ko sa yaw kasalita tama mimilala. Okay, may bagang koto wasako sa kusay tirin kailok may pan mangi may tirki kailok. Ima wiwiyawinan momotso rampukat. Okay, pakigin matawa, wow, chase chumasakot. Especially wamparon kan, magin kakang no mail chun sarawi kanan toda ng kono patapuik ya may kailok. Okay, pakigin matawa, wow, chase chumasakot. Puya kiya ping kasali yang kacay, makichay pang wiyayang sinmetukituk mana, ako lanan hel, chel rasang Prapran chak kay ni tapong waracay ka ulak takla. Okay? Imigin ko saya makom kailong ko pwede na ramas wan pwede ki miya pinaw magkara ba? Wadak puksarawi. Uluk wariyang kauno. Okay ba? Ang yay suja yan son kat-katrop kiyo kay. Ime yan so kat-katrop ki mamasa no itar ko pulupul deso. Okay ya kat-katrop ki aramas kay dek imang saraw kiyang chay mo. Ngayon saraw sa kido masa buwek. Ngayon saraw sa kido kailok. Ngayon saraw sa kido kabakap sa mana. Okay? Ngayon saraw sa kido inang jail kan uyo osos. Ngayon saraw kat kido ang jail sawa sa pajail pinang kan mela. In a jail natural maurki maurin Christ pun sampawat. Amen? Chay kabakap. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kalangan kiyang kamusapol mamulimbakong kit. Iyay kabakabolot limbagan kot audiwe at maurat mo yung susudabang ko saya. Seban maurki o kampangkatin rong memiya wan ngano mo sarawi. Osos nanat maur yeyi limbak. Love, joy, peace, goodness, kindness, faithfulness, gentleness, self-control. Kumkatin trigi kumkatin trigi patient kanangama. Kumkatin rong, toto and deep, megit sapul mamuyar maskin wawa momoy. Yet kumkatin muy tangatras na sangak. Yay kapakaplor sapan matawat lomugin komi, at wonugin komi, at masakadik. Murin mela kumpangatin kadeka manaman kit. Yay kapaka pure heart. Mong yung mamakilakil. Mong yung makumkupur perenki. Mangs yowa koti kapag kiyang common Lord repentance kalulaw wali ka pulwi nan momocho kang korusya metrin kailok api edisang ni marang county sa si kawela tatokan butingan ngayon sautrakan maganwi tatok nan momocho kan karayan ton sarawikan te ton tatokan kauna makonong idipak yet wan ngayon saut makakontrol maliel o yuwian ramas. Ikapagap kiyo Lord kumgatan makong ki ton tatokan momotso kapandela kuprangkotan poita.
Nan moren aramasakan mesasay kami. Ayay kabagap kami yang bind us together with your love, O Lord. Reveal the truth, O Lord. Memelelo kami memelelo. Kabulbulang nan moren aramas korusya. Pingo mi cekalip masani. Sutra makakola rin samor. Mara sutra kodo remi. Iyay kapagap korusya pan perdisang kami. Korusya, O Lord, pan kadede na nat mongyo. Porye na nawat. Me Jesus kachtosan nan lang. Wiye aramasala ipsang maypon. Puen kasaleda limbogan court. And Paula poseder mela aramasin tipan. Iyay kapagap, O Lord, mein court at kaidigan. At title kan nan momotso. Sutra pan pichigitidi. Apsapan anig mongyong seri. Me tupangin kami. Mongyong seri. Me asa makit sotra kay sotra mekot se asa. Likin kami. Au yaw deiki to Lord. Sa kaprayang kami at kapangom katung kupro kapeta korusya kan. Makasamo yung kamuyir na narain more. Makam kachin yeyang niya saik bakeo. Kom lukurian Jesus and wiala God. Atom saikin tingiti. Kaporabaran more sojuk saik mimi. Murinom ban mela. More sojuk a kapulipulanta irailakan me an kisapul mangko tieras. Kayon son limawi sa kewi sa silugo sa yayang child mo. Makichay sodra an kisapul mangko tieras na time more. Cheban mela narmastipan. Hel sodra kapagapukitang kamuyongoy. Okay yaramas kininda. Mamelel coach limbak. Atay bang kukilan nan hel. Kumbangkola nan hel niyong bansoy kala Jesus. Okay, kumbangkola nan hel niyong muye sansaraw yoke kinta korusya sa buksaraw yes chumelel. Korusya wrong ngilen maran Jesus. Korusya kisin watek buksaraw. Aramas me repent kale. Aramas me ipsabal. Kolula wiliyakap. Peptaisla ni maran coach sam coach na coach ngen saraw. Aramas me muitang kaunon kakaun na rail more kale. Me banan ki more sojuk. Okay, so makom men more sojuk. Makom masabuek, makom mela, makom pangatlaya. Makom sojo weki. Masaneng coach, makom sojo inangih, makom sojo kamelele. Ija alen mo, pag mangite pamkan. Aktugutukila pangko prong coach. Pengen south there we kakaun. Ngen south kakaun aramasin sampa koros. Bebebunsa sa kuprong coach. Karyang korent payo. Amen. So iban sa wasay kami. Mona iban close. So jagan men close broadcast kan boy chakara pawo. Koso yung aramas marayananip sapal. So jalibilibil yada na momotson. Pukon so jabang kamor komila. Mayroong so kamor komila. Adan ang momotson so kamor komila. Bakeo. Jesus masani soni sa payo wino ngay me al. Ngay me melel ngay me mor. So jamakakula rin samay maso jokotore. Okay, masani ko diya silur yesak iwiletelet retungata ibang potlong. Retungata mongyong epan potlong. Hallelujah. So jakapagap main count Jesus. Ipartisang kami. Ikamelele. Ngayaramas tepa naman. Ipakiyang kami. Kung kachin makon tepaikan. Kung kachin witen kiniya. In John Christ. Iritingong kami ay mongyong. Kom kacang katlong lalay. Kom kacang kauniata. Sang metkola. Amen. Kalanganin kami maing siwa kot kong labalap kalangan kiyang kami sapun mo masa nang kitranwat. Kom kacang kupuro kapeta korusya kan merongrong. Ngayon sarawa masa jasan salipakiremi. Kom kacang mangi tami song kosaya. Ipakiremo kami yung katin sawas o kasansaliyang korusya kan o Lord me ankian so mau and wrong. Kung katin so say ki to Lord sanan ki strong will stand for you, allow you. O God, kami yung katin kay bidi ko promoret. Ni marang kaun Jesus. Mewiyat kaun at song kamor kukulata. Amen. Amen. Kalangan o kasalelia.